Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Ministry of Road Transport and Highways jongka Sarkar Pedang kelak ban pendam no ya ke jing terwa ban china ya ke Surak Western Bypass lada ke jing siu ya ke Bailut Kesan kalong Arsha ban ka do jongka Surak ban pentre. Ubak Preston dan Song ubelong sembut Menteri Rangba jongka Sarkar jela ubak pe ya ke tenat PWD ha ke jing keren bak kelak pathai kubor ulayat ho. Bak Sarkar kelak betha ya ke Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills bak Deputy Commissioner jongka Ribhoi District bakin Bishar Biang Sachisin ha ke bayar day bak ke jingshim jaka na kitrai kendo na ke benta ban china ya ke Surak Shillong Western Bypass ka bajrong lai pupra kilometer. Kajing temu jongka Sarkar ban china ya ke ni ke Surak kalang ban weng kendiat ya ke jing daheng kali ke bajur hanong bak Shillong. Double lane kapoi 600 crores. Itu kata tadi for construction of road 38 kilometers. 38 kilometers kapoi 600 crores. Anda kapoi sekalan compensation komponen poisia cara arba plur. Te hanta pila sutu ba kumno kala banlong ba kan rem penban ka bai caka ban ya ka baisna su long no aju rem ke jaka ban ya ka snaye la long no kumta ai sa ka ying itit lai hajar saujar square feet an snaying pila tip kala apo de kiklur te ka bamla ban long ba ka jaka kan khamrem ke jaka ban ya ka ba pitchna ya ka ye te nak ta ka daw ko long kumju kumno kala ban long ba kan khamrem ke jaka bangit siu ya ka Surok banya ka bangisna ya kan ka Surok ka balong ka Surok double pia kalan akuisian ni kam julong ta kalan akuisian bun sini kalong baik ka assessment kawan mo pinaki district collector mangina kalian ka department na state kami rungim do nei ta ka syong na kalian jong ka district administration na di collector banle ong balai ka ikadaw ya mentan mangilap kejing kren jungi kolong ba sengau bah reassess bat sengau baru ban revisit biang ya kani nama ladang imla ban penhiar ya kador ka pamut minister jong ka road transport ubangai ya syong meeting lang mat nga mentadang dia benai syong ula ai daka basai kada lada prensai nga wong ba lada kalau ngomong ngin namla ngirungin ya ba keleng audit amar ba kumnu kala belong kan rem ka dot saka ban ya ka benisna ya ka project na ka sulok bro ngaru ngong ping la ya bu meeting ai sai bu meeting hato ka last November again nang take it right hi de henta te menta pada ki ong balengi milek kini ke arpwe ka arwa tri ngapa again ngamlai long ni pada sini asu imam ni ba ya you come tam ka Christmas kani ka bunkam ka season ka ba de ka bunkam dan ki jing pentre juga hi ka ba ka long kani ngan itu hi bandang ten ki ngaptip manu ba ai ka season nen mo don manu ki self vested interest ki bam kwa man mislead katu kadai ka surok ka ba la daya sujumut bat ka bangi kren sai ka long kam day ban ong bat ki try snong no to ki welcome namar kami kambut benong baka day ka deciding factor ya ka boundary lading ai surok mangi ka connect sa asam ka au asam connect sa ni nuha bat kata ka day ka ba ngilai rai kata nadu mensua nadu kitok skiban nadu kapol kapten sangma ter kumtu kepala don apa kata telong kini penmi isu ngatrai kamha namar don manor busua mai ola saklun haka sampai ngi bener silong tak tengi don jing selo te imat ka de sisa nre enale pe jing sisa kam de ta mau piki ki kam tam ki trai snong ki trai jaka ki trai area setu ki sutnat cibun banwan ke surok manu bom kwa ban yo ai ke surok ka babha ka babit ka babiang kan non kam don ne mata kalong baik construction of road te kawan sakawai pat ka komponen ka bangi ong kalana position nama dia kalana position mdei na kanya chitel mdei ka perlu di bala mana ses ya ka dor ka khandeu ya ka dor ka kanile na kalian ki district collector
bro ki district collector ki devan le kam bat kata kalau kumo pi katukan ni na Riboy district katukan ni na po East Castle benar kadang ya betha ya ki deputy commissioner bro angot bagi Baban reassess naman bakum makalong tahi nakaliang ka government of India lada kapoy kata kila bandro yang the project tapi ngana kadang nakaliang jongi na government naskoban ong bakineki badon jaka kitrai jaka sengau bahasa wacim kabu pala namar ba pinyo nong hi ba pite la daga ba la daga srok kapoy ke jaka joki nungkong yo nong maki nalor baki yo ya kalan composition la daga kalan composition ong no kadai san po tengka to san po aja tengka baki yo then lay in the long run bayai ke srok na jaka joki kan poy kan no kalawan poy san po lang na ka san po aja dengan soban ong bala kono kitrai jaka kibedon ka jaka kaba yai lembaga ni srok kim dei ban kim sim ban su ong baik ban sim kau bu bat ong ba la ka dorio kalong tangsis batengka jat bade ka project jong sarkar kin ong no si hajar tengka na trai kan mi hap lano til ngam dot da ho kala kila de calculate lo kata kila calculate no stamo gambar ba ka doublein.com ke jaka 1,000 meter kalau standar 1,000 meter di 1,000 meter dan ke ROW kamu ke 1,000 meter long haban le ya ka plan opposition kamu ini .com 1,000 meter bat ke jijlong kata pada haduk live hupra kilometer di long simple ban keji alam kata